Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum жылқы сүйүүчүлөр. Мына бүгүн Кудай кааласа ушу экөөнү тартып чыгарып коеюн дедим. Мунагу сургоян чекирдин уругунан жагы ишип, ооздору сасып, сакоо болуп калыптыр, кыйналып калыптыр. Өтө семиз аюудай эле болчу бу. А бул чагылгандын баласы. Şu çağılgandın balası boyunca bugün video kılayın dedim kişine. Şu kulun satıladı. Koçkarata'dagı çağılgandın balası. Atası жақшы жыйындарга жарап жүрөт. Өткөндө көрүп алдым Карабулакта. Исмаил Палван минип жүрдү bunun атасын. Şu bunun atasında videosundan koyup koyam. Eğer kimde жақшы arzan өспүрүм издеп аткандар болсо чаласыңар достор. Өзү арзан эле келген мага. Мен дагы арзан эле кылып чыгарам. Ошо каналга катталып электер. Каналга катталыңыздар. Тайдын ден соолугу, жеп ичиши баары жакшы, путу колу баары таза, өтө күлүк. Энеси дагы чоң бе. Жанагындай биринчи туума андай эмес. Кудай кааласа, о 1.70 өтпөсө дагы орто ат болот. Атасы орто ат. Атасында эле ат болуп берсе, Кудай кааласа зор болот. Ана мунуга не кылыш керек? Мына жагы ишип бүгүн кетип калыптыр. Кечересе чоң болуп ишип турат эле. Бу тай жаныбар, кулундар тез эле ооруп сыркап кала берет экен. Ошо кандай укол жакшы? Билгендер комментарийге сөзсүз ой пикириңиздерди жазып калтырып койсоңуздар болот. Şepter, at alındı mı? O şu dostum aldı, can aldı. Şakam aldı attı. Bu kança kaldır bu attı? 250 ke. 250 kança yaşayan bu hemen? Ekası. Ekası oldu. Attı kliçkası ne ken? Kliçkasını ayt koyun bu attı kliçkası. Çağılgan. Çağılganda giret eken de topka bu. Bastırdı bunları. Ha? Bile Çağılgan düşkönde topka girip eken de bu la. Çark etirle. Katlı cügür ettiniz. Ha buna. Bu satıla o kanday bu? Geçe jakında aldın ara. Jakşılıklarga minip жүрөсүңөр эми. Kayaktan geldi bu? Kanday attın ballar eken bu? Karaca eski Koçkarata'da Kancar degen akeden aldı. Eski Koçkarata'dan Kancar akeden geldi de bular. Mına hazır ulakka girip çıkıp atkany көрүп атты өтө дадил ат экен бул. 5000'den 2 жол чатыр бүгүн мына. Уже өзүн актап баштап тура сразу эле. Ha, жақсы екен анда. Ары бері бұрып қаңыз өр, күліктігін мақтан әлісі бір. Сүдап қойыңыз ары бері бұрып. Жаныбар ат. Мына. Шындай олған 250 миңге алынған. Улағы гарантия курс ат екен мына. Жаныбар тұрғандарын көртасыңар бұл.